Na to ti 34 milióny po slovoch Zorana Semenoviča, zameníka predsjedatelja opštiny, lokalna samouprava obezpečila ešte 4,5 milióny i do novih investicija u 2019 roku bude uložene 39 milióny dinari. Čiđanje konkurovali ZOS 2 projekti, ali toho roku nie prešol projekt vybudovi dráhy do hraničného prechodu Jamena, Račinovci zo Horvátsku a hlavná úvaha data projektnej fázi, druhej fázi industrijnej zóny i vybudovi trafostanici kolo ozera Moharač u Erdeviku zo Skotru. Žitelje budu prejsť sistéma Hasnovac vodu za navodňovanie vece od 750 hektári poljoch, ovocníkoch i vinícoch u časti opštiny Šid i Sremska Mitrovica.